Ula di buha praga palwal deka ta acara pameringu ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Pada patarangnya na puling ngauri mala deka ta habay. O mauri lalangu ya napaita ma tamuro kuma na mapakabanga gamahara ati ma. Dama pe mangu papeli ya beatake ya na mamanangu. Dama pe yala mana pahili na beatake na majala. Na pulong umu ya kadika na mdadi hawaila kamati di panama tunya na lara pahukumu. Amin. Udah dibuha na pulong na prangda terah na yawal na ta renungan wasiat na judul na Indubio Pro Reo. Napaita da tahura tu Yohanes 10:8 wajar dumbul hiwa na mawina na linguna. Pilatu hulaw hungne banato ma da tau da. Bana pandewi danga da. Gana ne na patudumi de duna ya. Udah dibuha na hukum peradilan ta negara Indonesia na panewiya na alat bukti na papaki untuk papareha ya na tau na paadil. Harus bawaingu dua da alat bukti du mana bapatakanya na tau mana jala taka atau da. Mana padenung taka atau da. Dan bisa bapatada na tau na paadili ya. Na wanang hukum atau da. Na pengadilan una de yenga pakanao nga mana ya. Na hukum badana itang kaka bukti atau tada na tau na pa pareha. Anya nangera hukum praduga ta bersalah. Nangera hukum bapareha take na tau. Badana jala kaka badap ita kanyak alat bukti. Da yenga pakana ma de na hukum. Ayalanya istilah indubio pro reo. Nangera na hakim na mapahalanya na tau bana bebahu mula na banda na ita na jala na tau na pa pare. Naray pakalong pa papabebahu ya na tau na mawulu jala lang katau haribu ya. Daripada pahukun na nahataw namdama padoy ya na jala. Tanaw na ka nangera na naati na praduga ta bersala na indubio korea. Taka da tanaw makina na pahalaku le ni Nuri. Dataw Yahudi tajhuku ongat i Mauri taka da pareha takam biatake na jala. Da koli mana na jala. Napulong na pabaca da tarah na yan. Pataka na de nangera na bat adili ye Mauriyehu ta pengadilan Pilatus. Pilatus nakatana. Nangeran Mauriyehu bat lamaray niya tahaga ni Pilatus. Takadada pe mangupahima ya ganan na pa katana di Pilatus. Mula na daimang jala papadoy ni Mauriyehu. Hangaja de abmawanang hukum Taurat wi. Di da pahoro na le Pilato huban adili ye Mauriyehu. Duma na kanto mana pa hukum awit atau hayuhud untuk bala hukum ni no. Taka mana na pa hukum da. Hukum de Mauriyehu lumpa mana mat. Taka da kuli mana jalan. Hukum de Mauriyehu na madama jalan. Nangera praduga tak bersalah. Nangera indubio pro reo da pahala kumay ngera na nahiati de Mauriyehu. Kuda dibuha tano yala kanaga napita yala kadang tamuro kuda. Ta ita ya na tau nam damajala tat bisa banawanang hukum. Kanan tang nam dambuhang pamanyera takan. Biyaya ng benar, biyaya ng mana. Kana nahilu ati, tayo pahalak o ngayon na hukum. Tataw.
Atau duta bisel o pahalaku. Kanan da buha de na ol da turara bisel o pahalaku na hukum langkan da pakulinya na jalan na ol da pato. Udah dibuha. Na pulong na perang da terah na ya panampali na. Aptompa tapahalaku ya na huro pata na pahalaku ng tau Yahud. Panhuko ni Mauri na madamajan. Remang maabtaputa riya nangera na mabenar. Pataw ya tamajal. Taka na majala. Pataw ya tama benaru tama mana. Amin. Mala de katahabaya. O Mauri tuluga matamuro kuma. Kama pahalaku takaya na pahukumu tamuro kuma. Aptompa na mamanang mamapakalegu ya. Mamataw ya tamajala. Ato na majala na mahajalo mamataw ya tamamanang. Aptompa majala pahalaku ya gane na pahukumu. Taka kama panamat na ka talara na pataka mo gama. Amin. Ulan buha din na napulong na prangga terah niya, namya, like, subscribe. Mariat uldada, taulid anda.